Kawei ni kynhun kaba peit ya kaba ka miat bat ka jingshngaiñ haka imlang ka sahlang ya kabalatip kum ka Bouncers Association of Meghalaya BAM Jaiñtia Hills mynta ka sngi kalale burom ya ka jingshakri kabala kynjoh Snem bat haka ni ka sngi la pynbam Smai ru ya ki nongkitkam bat Thymmai naka bynta Snem 8,000 pulai hadu 8,000 pusau. Ya kani ka jingrakhe dap Snem ka BAMJH lapanlong hamadan ka Bosco Pnar Jowai haka ba uusi ka Jowai Police Station ma manar ulalong kum ukongsan haka jingdan lang usumbot kongsan ma Iahmioo Khyriem u President BAM Central Body Shillong ba Junestar Kharbuli u Johnny Nongrum boxer ki Dkhot ka BAMJH na Lord Kawei de ki bala shakhot ngobha. Nakaliang u President ka BAMJH mayusar kenjing ubadairu unong sengye kanika association hapo rilum Jaiñtia uong baka jingwan kanika Bouncers Association of Meghalaya BAM hapo ka district kan Iahmioo CM Shibun iki khun samla jong ka rilum Jaiñtia namar hadu mynta ki Dkhot member kiladon kumba arspa tam ukong sanjong kanika sngi haba ai jingkren ula ai ka jingero yaki nongkitkam ka BAMJH ki bala IT med patmen CM haka kamban ai ka jingyada naka bynta ka jingshngaiñ lapin shangshit shushu ekani ka sngi de ki jingruai ki jingshat ne ki Dkhot ka BAMJH bat ka jingpen idok sa ne ki nongjob haka Mr Ironman Amateur Championship 8,000 pulai katanu amos dekhar ubalayo haka 4th place denim jeans model kasawa kani lakyang haka 3rd place women's fitness bat upenyolat miki pala ubala job haka overall men's physique jongka Mr Ironman Amateur Championship 8,000 pulai.
Lachipon sa the yawan ya ka kol medal ya ka you one right euro ini yo imlang ini hapo Bosco Pnar agawo ya kanmo burom ya gani ka third anniversary ka yongpi ne ka Bouncers Association of Meghalaya Jaiñtia Hills awang Jaiñtia Hills kamut include lang wa ka east wa ka west ngas nyao u ekuple ye chairman go apply gani ka jingilang go tibian ka yongpi bat ko yusuk ekuple le yo working president ye general secretary yo kiwara gani ki member kiwara ya khot sia bha yenga wo ya imlang wo pi wo ya comment lang wo pi aga jing dap yong gani ka association yong pi ado Snem te ga jing kuple ko karpang la yawara ye pi ki member yong gani ka association ki wa mansket ki bru ki wa dedicate lene ki wa 80 nagbanta wo ya kate ka safety lene ka security ya ki ni ki peit lene ya ka rilum Jaiñtia wo ka state wara Kawei osket ora yo ko moto yang gani ka association ka yong pi kato ka safety security and integrity awa kini ki benta kini ki literally kini ki contain gawang security security and integrity ni to ki wa mkam do kate kate heba lemam ka safety mami kede kating chong sok chong sain haka chnong ka thao ko yong I lene haka wan ka benta ko da bo ye the security mod kajing yada ye ne kajing one ye ki threat lene kajing maham ye the integrity mod ka kajing 80 lene kajing krehok ye to ka kam go da benchedi dengan siau kini ki mod ko moto ko yang pi to ko em kam madu kate kamtam ye pi ki private security ngomong mo lene ki first line defense le mani the compare ya duty ko yang pi ko yang mod man ka gajo ile mani to ko jingeda ya ki bru lene ya ki wa amkam aga liang gajing ki case lene ki bonjai ki jing ya chamo wi bru aga ni ka imlang salang ko yong ta aga ni ka sngi ngas nyawa woto gajing kemen ko kro wo yu wa amkam ka ni ka association hapo ko west Jaiñtia lene ka east Jaiñtia ko wa da 80 lut wa da yo ki member ki ni nongkitkam ki wa kit khia saket awo penman ya kai ikna kanro ke yong ki wo dedicate lene discipline ha ka wo yada ya kiwi tuan ha wo de yo kini ki Snem magi podang khen yong ju yo ki bouncer lene ki private security yo em ki fet lene ki program wo fair henry kat nang la ki por ayo dang em kam ke gini ki private security ne ba o khot ki itu ki organizer de ki police department ting ye wo like cover tadi kajing em gayong pi ka association ayo wato wa kadwan keman ke kajing karku ya kinang pelai ya katu kajing ya ka fed lene ya ki program mabunjai ya po ka district yang hapo ka state ke yang da kajing em gayong pi man kajing jingshngaiñ ya ki kantai kena ya ki khnro khlot ya ki manbei manpa